Ungqongqoshe wezemfundo eGauteng uMantome Chiwane uthi abazali bomfundi oneminyaka ngo-13 ubudala odubule uthishanhloko wase-Primrose Primary School eGermiston eMpumalanga yeGoli kumele kuboshwe lo isibhamu esingesakhe bese kuthathelwa wonke umndeni izinyathelo ngoba kukwazi ukuthi ingane ivele iphume nje iye esikoleni bengayibhekanga, kanti abantu baphawule kanje ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke okungenzeka le ngane lesi sibhamu isithathe benganakile maybe ebusuku or ekuseni yakesifihla keminyango yabuya yageza yagqoka umndeni usuvukile noma-ke bayibone ingaphethe lutho ngoba-ke lezi ngane zibulawa ukusa too much. Ngiyavuma kumnikazi waso akaboshwe ngoba-ke kumele asikhiyele kwi-safe nokhiyeke awugade kodwa kumndeni mawungaboshwa-ke awenze lutho. Nangomunye uthi-ke wathi-ke ingane isitshontshile engazi ubaba, hayi bo ezinye ingane aziphili indlela ezikhuliswe ngayo emakhaya-ke ebhithi indlela-ke ezitshela noma-ke ezitshelana ngayo emgwaqweni kwaze kwanzima-ke kulo mndeni. Nangomunye uthi-ke cha akholwa-ke noma-ke angikholwa ukuthi lesi sibhamu sibuye emndenini, yazi-ke nokudubulana sekuningi nje kumele kuvele for umfundi-ke akholwa ukuthi-ke sisuka noma akholwa ukuthi sisuke ekhaya. Ngenzeka ukuthi ufisa ukuthi izovolo lakho noma ukuthi ngicabanga ngalo daba hlangana phakathi comment section.